ni akari mwanya bantura ya Kilera ndene ya gisio kiantune ne gisio ne kegembe no nara akari bakilera bombete kwidira batanambe otaride madine kadhomba yabomba kwidira abaikilukira muno ndene ya school ya Kilera kana Kilera primary school akari bane bombete kwidira batanambe kuria adirikare ya county ira mwankari ndi yombete kwidira enjaro itongweto ni mushimi wa Kireito Murungi kumba kwidira kyole kirasi kyombere kwidira kyako na kyomba kwidira kikiamburwa ni ruo no ntobora kyombete kwidira kyoki na njirete bui wa Jeremia Mwithali Murogi bethera ndi samani wa skuru ya Kilera burango atakuwa ni manto ya kirasi kegeto bolele tipo giona ogiketheru ni ruo kiraitira na ruo na tirira mbere rinira ya thatu nto ni kyaitire rimwe na tolalamika twiguike yegibwithwe kwa tweka mtoro bwitha cia ego ya kubwithe tukiwa ndo ndacoke subure mure cia rikuo kwa tuka no cia kwenda cokia na tukire ya kwa tuka MC o arikuo netikiririe mtu acoke bure muira na rucokia stilo grasi kya taringe ya bwithia ringe na rindi kira taringe ya thatu endeka nkuromba thirikari yetu ya county ire rikuo thai itegere manto ya grasi ki na tutekwenda kibwithwa ogiatua itana ruo nonto ni nwasara kiwikira weita no gagita ndi tukwenda kyolelo kibwithu boya nonto boya batwana twetu nonto ni grasi kya isindi Kristini kando kumantora ya Kilera nde montori wa skulu ya Kilera burankoramba ni aritoa beto bamenyerwe na bya korea niwethera eri siato ni ukame bweku kabisa kinyari to batoeta skulu ende ni ba korane genda na beto bakomba kwende akaite no kondi bombete kwitha baita nambere kuria athirikari wei county kumba kwithura kyolelia amanto ya yero jiruru mbete kwithurwa rure arwa kuthura na kwatuka mwakarindi ndotiumba kwithurwa akinyaru kenyua na rabakuwa aruru mbete kwithurwa rukuthuru ni mbungoro wariko Joseph Ntweruaki na rabakuwa nonturu ni ki county government rena na ikutha kuna thina cia ruji nyingi bombe kwithurwa baita nambere kolororo na kinya stimai siombe kwithurwa ita nambere kuthia tunanjire kinyaniru anikenda amwanki bombe kuthukia nayo kuringarura nikenda kariba bombe kwithurwa baita nambere kunywa rui tawaricha ndinjilo na kwetu ni Kilera ine kwetu kuno ni kwacia rui into ni pia umire iko mabina ntuko kithumba na kumau ukabu tore yaba ng'ombe ine roi tuira roi onange kwetwa kalutine na roi wana roi rwa kuthukire ndu tutiona yongosi pio tutethia roi ruitia tunywa ruru atu na ruo runa mwaga ruru kuthurwa na ruita mpala kubutha chuo mpala ni musimi wa ratorari nwe avento eruaki rindi nonto na rebelele ndaromba kinyaruo county itutegerere manto ya ruo nikenda tukomba kutwa tutumara ruru atu nonto ruikuo nikwona ru bwithitwe rubuthinyo kwa kunywira monga thaibi na thina ni mwangi stima bare ya bakabwithia ntikumenya yugara kwa tukaite kwa mwangi mwangi yoge osugulikiwa ningwitikia ruru no twambirio runywa itare onde ndi ndaromba thirikari county itolelerie manto ya ruru no nturu nikiri thirikari county ruri nikenda nyaruo tukomba tutethia thai batwe tunathina rui pio ng'ombe itekwona rui anto batekwona rui ana babe to bango basukuru bakura thina baita kuria rui na rui wa na rui bati kuthora rubwethetwe kiromba thirikari county itegere twana tutu muno rutererwa bya kuria nonto thai ko kwina mpara pio lakini ana baba ke batethia kwatuke bakona bya kuria ngwetike bateta sukuru lakini thai no withire ana bonde barute sukuru nonto bwa thina mpara akaite no gbombete kwitha kwa athirikari ni batere kumba kwitha kyolia nteri no ntugu ngi isione ki kumba kwithro akwina ampara na kinya ana bangi baskuri bomba kwitha baita nambere kure thina ankiripotera Meru TV kuma isione kegembe ni bitawa Laban karani